Барселона е повторно на Final Four, голям фаворит за освојување на титулата. Полуфинале со многу познат противник и веројатно и голем конкурент за титулата. Еве твој коментар за првиот полуфинален надпревар. Pa ja mislim da ovaj Final Four stvarno smo došli sve 4 ekipe koje imamo iste šanse za osvojiti. Uvijek na Final Four ili dođe neki koji nije favorit, uvijek se dešava neka iznenađenja, ali ovaj Final Four stvarno je 4 ekipe koje ja mislim da su ove godine zaslužile da su ovdje, tako da igramo protiv Kiela, svi znamo već odavno kako izgledaju meči Barcelone i Kiela, tako da sigurno nas čeka jedna teška utakmica. U jednoj utakmici sve je moguće, tako da sigurno nema nekih favorita. Znamo da ne igraju Sagosen i Pekeler koji su sigurno bitni za ekipu Kiela, ali svejedno ja mislim da nas čeka isto težak meč, neće biti ništa lakše zbog toga, tako da mi smo spremni i daćemo sve od sebe da probamo dobiti ovu utakmicu. Имавте одлична сезона, но во Келн многу ретко освојувачот на титулата ја повторувал победата, односно повторно освојувал титула. Може ли против таа клетва да речеме? Pa da, sigurno još niko u povijesti nije na Final Four od kad se igra Final Four osvojio 2 puta za redom, tako da ove godine imamo šansu, ali kako sam već rekao, nema favorita, sigurno će biti teško, ali po drugoj strani znamo kakva je naša snaga i sigurno ćemo se boriti da budemo prvi u historiji koji može to da napravi. Hvala.